ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Naduh kapur kendai Vijay Mynstep ki Paidbah kila Sdang bantu ke Shillong Literary Festival kabarangnya mentahanan Polok. Kani ke festival kabalai sengi ke Sdang Naduh nin ke sengi ke kat praterik unai weng bat ke bankut hadu la syai ke sengi ke arpoterik unai weng arajar pesau. Kat kum ke jingken balayok lum ha ke sengi Sdang kata ke kat praterik unai weng arajar pesau ki don ke balai jar sans pangut ki Paidbah ki belawan sini kata masa jang ke tok katar bat lingba ke jingwan poi ki beriau Naduh kapur Mynstep lakmi lenti ba menta ke sengi ke ba aru ki Paidbah kin nang khambun chu bani ka ba menen ki Paidbah ki belawan sini kata masa om tang bakiyo bani shimenta ha ke jingi pliu jingbut bat ke jingi slok bat kinong thokot henry ki yo ru ban pej ya ki jing penriam penbej ki bela penwandur internet bah tawiyar jong kanan Polok ha ke ni ke sengi ka ba ar Naduh kapur shipho Sdang hadu kapur san Sdang kan don ka jingi pliu jingbut bat kinong thokot bat Naduh kapur san Sdang sejrong pat kan don ka jing penjat hat da ki jing put jing tem na ki kin hun ruai ba pher